Ner malaken yam kana diala kontin barwani lingwase me ka Nuer online TV channel. En wale shanka jan dangro widi badak ka pay baro ron kine dangro widi jan dangro widi diich. Bana jo me bana jalin kel ka duwa badan en bekeja. Anda mandun ni chankon nyak malaya nong roi ne gwase me bana jo me ban jalin kel ka duwa badan en tuwo ka kaja. Bikori te kon lat karudien bana kelin gwase me kenatin gotin kon di lat karudien. You know. Jone ambana kwenkel gwasa me tada na shalatari which kayunta state rubkona county dordan la dor nuari kayunta state anjo me be ka kum SPLA IO ban mandan en chikana lat bana jalinkel ngai konen go Dr. Riek machar ngoda lwa yena ka ngoda netin konti la jikware ngoda bumken bom diti bom tot gwasa me mugui kone me Dr. Machane me dane kwaje yen ngai kone no gang ne karodien la kume SPLA IO denten content door especially the content role nuare ka unit state ka panal ka jongle awone ka equatoria riunen to wan murai kone gang karodien gorken no de ken kume SPLA IO de ken jakamen nyam kake kon kume SPLA IO ajela hopo keneten konin gwe ke jeno ba mal ba jen ngre wi ka so Sudan chana tijek de ala koni ala de kim yadi chana kanen ko kirche gorno te mal medeben ajen menen yena tama la ja gorno dere SPLA IO no dere ken nak gonten konon tiketen chawon ka paidiok ko te dite kon chana kanen gwad te kon te tije SPLA IO tiketen ka cantonment sai ni ken ke gwade konde te ka training tin bugo ketin kuma kirma yadit gorga jeno ba power ke lwang Dr. Riek machar ba dil woy kaje meshir kana mo cha nyan ci konne ling karik diale konne lat korodien jawlin konne me gor ba nywa ya kele ku bunka kuma SPLA IO ka jomo ji kan lat gwasa me netin content ka unit state ano kwarkel ci rocc menen yen turken gwasa mo Major General George Gatoita jen jaram dana cha kuany la new sector 2 commander cha kuany la kuer katong cantonment area tong cantonment area agente rubkona county ki unit state jen gol dana teten andol dana jikana dul gwasame ano chicken jodi jikana kapnial ano malatke je ko ba bon Dr. Riek machar bay jaga menyam ka bay jaga jabum ko jena dan en gorke cha gorno bon Dr. Riek machar no be boy baje yara kirma yadit no mo ci jenda na gorke kuma SPLA IO kuma SPLA IO kan dialet ken ko de kirma yadit de kuma de jennong ko dere mal dere jenok ko me kur kuma SPLA IO chaje lonka madong de jejo chena ngai kona chengna men chicken kuma wudu mishalga me musabeni changna men chikana moika luang chikana moika power wa ngode kume mala kume SPLA IO ngode dide chumena tama jawo chalat gwasa me chalat wo chi unit state la kume SPLA IO chikan Major General George Gatoita chikana kwa la ramadan la kuer ka sector 2 commander katong cantonment area rubkona county YN dola dana sha dul ki do dana sha na chol ka je ko chere ka ngar wa ken netin wan long shiga benten local citizen SPLA IO supporter senior military and political leaders senior military by the way ka kwadi ni totone kwadi ni tigatin ano kantin netin kontla siyasin kwarken tigatin ka do dana gorken no de kuma SPLA IO der wo woni am ka je ko ken chigrin committee no be kan kuma SPLA IO be kan la de ka lojen kelyon chaladen wo cha bom di chajan en kake chajan nen kanetin kon tilaji SPLA IO army kener kon la deni kan ji witen content da wit they even brought together a large number of local citizens Sudan People Liberation Movement IO supporter and senior military and political leaders wachika wenamo ko biken mandan le rod biken onen gwada dan en kwain ke wude metin wach lo nen to wanche tet enono
ko bala kuäär piny Dr. Riek Machar Major General anana chaling wadame aram kel mla kuäär medit chwale Major General gatoy tak ko kume SPLA IO jana wa ngai keje take a bomb ka jana wa take ruin mo gwalong alo lati diala kari ala ka all the tactic tin kon de now nyam keje awa be kume SPLA IO be jenong bomb wa jen bo mo gwalong ba ko be structure mi judit do bada de SPLA IO de ni ka de kan jal keje wa be kari ala ka anyo kan chol kan kume kirma yadi den wona na chol kan kirma yadi den o telamal me de lat me kan Dr. Riek Machar kane konloñ enok ba mej ba ka kep meng weni re wiki unit state kan na me chi chong a violation of 2018 revitalized peace agreement. Speaking during the ceremony, the SPLA IO leader reaffirmed their firm belief that true and lasting peace in South Sudan cannot be achieved without the leadership of Dr. Riek Machar, the first vice president and the commander-in-chief of the SPLA IO leader. They praised Dr. Riek Machar's vision for peace, justice, and national reconciliation, calling all parties to the peace agreement to remain committed. Joran kalat gwasme chol ken neti kona tika bon diala wona ka bon kirme yadit mane dialtin kona chol ke all out group chol ken go lonya jok bia ka kume mandana no go de mal dertaten ngai kono kume SPLA IO charo da komide lonko kor gwam ber no bi mal batere wech ko mi dong loken mal ta me chi ken so zan chi ken dak but ko no ken mal jen menen yana no to malten ku kanala cholon wona na chol ne kiren wo jin nokmal please nokmal gorno benedi albiga ben together loin Dr. Riek Machar and all the official litin content ka kume SPLA IO jo me jikane tup me goro de jeling ka doba dan en shi kume SPLA IO shi goro de reale ka je en obi mal beben rey wek ka so Sudan jo lin kona me jo me chalat kume ni ten content rey wek ka unit state ka rubkona kani 2018 peace agreement ne dane chata chine gorno be je ka chine gorno be ne ya gang ne roda ke tindi ala continue ke kordana nonke gang ne roda ngoda bumne jen jodan en lat kenen mene anu kene nat ke chung nat ka mal re wika so Sudan bon dan en chinyur kume Dr. Riek Machar nokan mal chol kan mal ka chol kene diala no chana peace chana je gorno ban jerialeka. The SPLA IO continue to emphasize that building peace and unity in the country require inclusive leadership, a strong military discipline, and respect for the revitalized peace agreement that was signed in 2018 between Kirmayadit and Dr. Riek Machar. As Unity State turned a new page under the leadership of the Major General George Gatoy Tag, the movement said it remained committed to the peaceful transformation of South Sudan. Bona meke liutin piny Dr. Riek Machar lat kenen wo chigorien yai ko bikan mal bikan nong re wika South Sudan ajan jodan gore de nyaka konkel gorno jin bi nyaka ne ko ken andaman no chem kod nyak an biata kamal ban jigal rodien chuti poro jino jin bi Nuer online TV channel bi nyaka nas ko ken bye bye.